ndi Dokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi potekereza mafhungo a tsedzuluso kha Balra News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ice ya lwanzhe lwa Arctic i khou noka nga u ṱavhanya. Borasaintsi vha khou anganyela uri u bva nga ṅwaha wa 2019 ice ine ya vha hone nga tshilimo yo fhungudzea nga phesenthe dza 40 u ya nga ngudo ntswa. U fhungudzea nga u ṱavhanya ha ice zwo fhungudza vhukuma tshikalo tsha nitrate, pfushi ya ndeme kha zwitshatshamaho lwanzheni. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Edinburgh yo gandiswa kha Dzhenala ya Communications, Earth and Environment. Borasaintsi vha Argentina vho ṱalusa lushaka luswa lwa dinosaurs yo tshilaho miṅwaha ya miliyoni ya fusumbe yo fhelaho. Lushaka lune lwa vhidzwa Canc australis lo ṱaluswa nga masalela a mano na marambo a zwikunwaneni zwi tshe zwo ralo. Ulo lushaka lwo vha lu tshi tshila nga khovhe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Dokotela Matthias Motta u bva Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum na vhashumisani. Mawana o gandiswa kha Journal of Vertebrate Paleontology. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.